Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndabaye ikaze mu kiganiro cy'ijambo ry'uyu munsi. Umwami Yesu abahezagire. Muri kumwe na Evangeliste Ndayishimiye Patrick. Turabashimiye cyane ngene muhora mukurekerana ibiganiro byacu. Imana ibahezagire. Kandi mushishikarana kubisangiza abandi. Mubikomeze umwami Yesu abaho umugisha mwinshi. Reka dusangire ijambo ry'uyu munsi. Ijambo ry'uyu munsi ravuga ngo ikorere ikirago cya Bugende. Ijambo ryakoze ku mutima wanje muri iyi minsi rivuga ngo ikorere ikirago cyawe ugende. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yohana. Igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 5 dutangire ku murongo wa mbere. Hanyuma y'ivyo haba iminsi mikuru y'abayuda. Yesu aduga i Yerusalemu. Kandi Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari ikidengeri mu gihe burayi citwa Betesayida. Cyariko amabaraza 5. Muri iyo hari abajyamye. Muri iyo hariho abajyamye abantu benshi barwaye. N'impumyi n'abacumbagira n'abanyunyutse barorereye kwa amazi azikuruka. Kuko rimwe na rimwe umumarayika yaramanuka aja muri kino kidengeri akazukurura amazi, maze uwitangiye gutambukiramo amazi azikuruka niwe yakira indwara yiwe yamufasha iyo ariyo yose. Bavandimwe, hano hantu hari kidendezi cyitwa Betesayida. Iki kidendezi cyari kiriho abarwayi benshi. Bibiliya yavuze ngo bamwe bari bamugaye indwara zitandukanye. Ariko kandi aba bantu bakizwa n'ikintu kimwe. Bakizwa n'igihe ngo marayika yaza. Kandi marayika ntiyaza iminsi yose. Yaza rimwe na rimwe. Yaheza ngo amazi akazukura amazi. Bavuze ngo muri iyo kuko rimwe na rimwe marayika yaramanuka aja muri ico kidengeri akazikurura amazi. Marayika yarazikurura amazi maze uwitangiye gutambukiramo. Urumva ntiyakira abantu bose. Hakira uwitangiye ubanjirije abandi. Uwaba ubanjirije abandi niwe washa gukira. Bari benshi ariko kandi hakira umwe. Amazi azikurutse niwe yakira indwara yamufashe iyo ariyo yose. Ni ukuvuga ngo hano hantu hariho abantu barorereye kwa amazi azikuruka bagaca batanguranwa bagashiramo umuntu wabo. Hariho abantu ngaha bari baroreye kwa amazi azikuruka. Umviriza rero, hari umuntu yarafise indwara ayimaranye imyaka 38. Muvande muri kurankurikirana. Urashaka kuba umaranye ikibazo, ikigeragezo, umwaka, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5, imyaka 6, imyaka 8. Reka ndakuzanira inkuru nziza ivuga ngo ikorere ikirago cawe ugende. Ico kibazo warumaranye imyaka yose tugiye kukibwira ijambo ry'Imana. Haleluya. Tugiye kukibwira ngo umva, uyu ni umunsi wawe wa nyuma. Uyu ni umunsi wanje wo gukorerwa igitangaza. Uyu mupapa, sinzi ko ari umupapa, yarahamaranye ngo hafi yarafite imyaka 38 ari aho hantu. Imyaka 40 yarahamaranye ikibazo imyaka 38. Yesu amubonye ajyamyeho kandi amenya ko amazi igihe kirekire. Aramubaza ati, wumva ugomba gukira? Yesu. Haleluya. Yesu arahagendera. Asanga umuntu afite imyaka 38. Reka ndakugendera inama. Yesu anyuri wawe uyu munsi. Yesu arahanyura. Haleluya. Yesu amubonye. Haleluya. Yesu amubonye. Haleluya. Ajyamyeho kandi amenya ko amazi igihe kirekire. Aramubaza ati, wowe ugomba gukira? Uno arwaye aramwishura ati, mugenzi. Aramwishura ati, mugenzi, nta muntu mfise wo kunyinikira mu kidendezi iyo amazi azikurutse. Abandi bari mu gukira kubera bafite bene wabo. Bafise abantu bacunze kwa amazi. Jewe yazikuruka ngo bashiremo. Jewe narabuze umuntu. Mu myaka 38 narabuze umuntu antereramo. Kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushundukira mu ruzi. Muri cya kidenderi akantanga. Urumva ngira ngo ngasanga uwundi kera yantanze. Yesu aramubwira ati, va hasi, ikorere ikirago cyawe ugende. Haleluya. Yesu aramubwira ngo va hasi. Umva, ndakubwira inkuru nziza. Ico kibazo warumaranye imyaka, warumaranye nyinsi, ubwo bwayi bwarumaze iminsi mu mubiri wawe. Ndabubwiye ngo mu izina rya Kristo Yesu, uyu ni umunsi wo kwikorera ikirago cyawe.
haleluya. Ico kibazo wari wimaranye igihe kirekire, uyu ni umunsi wo kwikorera ikirago cyawe. Yesu aramubwira ati va hasi, ikorera ikirago cyawe ugende. Haleluya. Ikorera ikirago cyawe ugende. Buno nyine uwo muntu arakira, yikorera ikirago ciwe aragenda. Haleluya. Ariko hari umunsi w'isabato, ubwo nyine Yesu akivuga, oh haleluya, ndagusengeye muvandimwe muri kino gitondo. Ico kibazo umaranye iminsi, hari ijambo ryanditse mu gitabo cya Matayo rivuga ngo 19:26 rivuga ngo Yesu arabitegereza arababwira ngo kubwo abantu ndibishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. Uyu muntu yarazi ko azokira mu gihe azoronka umuntu amushira mu kidendezi, nivyo yarazi kuko ni wari umugenzo. Ariko haza umugabo witwa Yesu. Yesu aramubwira ngo ikorere ikirago cyawe ugende, ikorere wewe, ikorere. Ni nkaho yamubajije, ndarinze guca muri ya mazi ko nda marayika wamanutse, uruta marayika ari hano, genda ikorere ikirago cyawe ugende. Haleluya. Ariko aragenda ngo ahura n'abafarisayo. Abafarisayo baramubaza ngo nukubera iki wikoreye ikirago ku munsi w'isabato kandi ntivyemewe. Arababwira ngo wankijije, niyo wambwiye ngo nikoreye ikirago cyanje. Haleluya. Nari maze imyaka 38 iyo sabato yari ihari, ntaco yamari, ariko nahuye n'umukunzi, nahuye n'umugabo ufite umutima w'imbabazi. Haleluya. Niwe wambwiye ngo nikoreye ikirago cyanje ngenda. Umva ndakubwire, nawe uri kuranyumviriza, urashaka kuba ufite ikibazo kimaze imyaka iyo ari yo yose, ndashaka tukibwire ngo uyu ni umunsi wo kwikorera ikirago cyawe. Kino gitondo wewe uri kuranyumviriza ahantu hose uri, haleluya, ico kibazo kibwire ngo uyu ni wo munsi wanje. Ikibazo narimaranye imyaka 30, 20, 12, 15, uyu ni wo munsi wacu wa nyuma. Haleluya. Kubwo abantu nibikunda, ariko ku Mana byose birashoboka. Mureke ndababwira inkuru nziza. Yesu ari inyuma y'ijambo ryiwe kugira ngo atugirire neza. Urafite ikibazo gitandukanye. Uyu muntu yari amaze imyaka 38 ajyamye ahantu hamwe arindiriye marayika. Arikuruta marayika arahagera, aramubwira ngo ntabyo kuja mu kidendezi, ikorera ikirago cyawe utambuke ugende. Haleluya. Ico kibazo warumaranye igihe kirekire, tugiye gusengana nawe. Ngiye kugusengera, ngiye kwatura ijambo ku buzima bwawe, ngiye kuvuga yuko ico kibazo tukizimanganye mu izina rya Yesu. Haleluya. Dufite Imana izikuranya imyanya n'ibihe, dufite Imana isitanga ubuzima, dufite Imana izayishura amasengesho y'abera, dufite Imana iri inyuma y'ijambo ryayo. Iyo myaka warumaze aho hantu, ico kibazo warumaranye aho hantu, iyo ngwara warumaranye iyo myaka, ubwo kutabyara, uwo mubabaro wari ufise, ako gahinda, uwo mwana wari ukugoye, ico kibazo wari ufise, umva, ikorera ikirago cyawe ugende. Uyu ni umunsi w'inkuru nziza. Umwami Yesu akuremere inkuru nziza. Yesu aguhezagire. Reka dusengane nawe. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye kuko uri Imana izayumva gusenga kw'abizera. Ndasengeye umuntu wese uri kurankurikirana, kino kibazo amaranye imyaka ntazi, ndavuze ngo uyu ni wo munsi wacu wa nyuma. Haleluya. Yesu yabwiye uyu muntu, aramubwira ngo ikorera ikirago cyawe ugende. Uwo mwanya, haleluya, uwo muntu arahaguruka, ingwara yiwe imuvamwo. Naje ndatangaje mvuga ngo umuntu uri kurankurikirana araguhaye imyaka maze iyo ari yo yose, ndatangaje gukira. Ndatangaje gukira. Haleluya. Umubabaro umuntu yari afise, agahinda ko kubura abana, ko kubura icyo yarabuze icyo aricyo cyose, ndavuze ngo mu izina rya Kristo Yesu umukunzi wacu, mukoreye igitangaza. Wakikoreye umudamu uko wari urejo, n'uyu munsi uri kuri kandi uri kuzahora iteka ryose Mana. Haleluya. Urakoze mukunzi wanje Yesu. Amahoro y'Imana arute komengo n'abantu bose ashibamira ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo umukunzi wacu. Amen. Yesu abahezagire.